Odlično. Lepo start trke grada Subotice. Kroz sredinu Korvo Baba sa Borisom Novićem, druga pozicija za Tekilu, na trećoj poziciji Paris Lopel, četvrta pozicija tamo s polja Jago Damore, na predposlednjoj nalazi se Breno Laumar, 3 puna kruga. Do kraja vidjet ćemo kako će vozači rasporediti tu snagu. Treća pozicija za Defija Pjeržija. Sada Defi Pjerži sa Kovačevićem rešen da napadne Isaka, zapravo Jaga Damore, a sa Antonom Horvatskim, dok je na čelu i dalje Korvo Baba, četvrta pozicija za Tekilu, pobednicu petogodačkog šampionata, ali i sjajno ovde Mercedes-Benz Kupu na petoj poziciji Breno Laumar, na šestoj Paris Lopel, tu je iza njih i Isak Newton sa Dejanom Kadrićem, začelje za Kasijus Koma i Josipa Vujkovića Lamića. Čelo za Korva Babu, petogodog Italijanu od Exploit Kafa i Morvin Babi, 4 pobjede ima u nizu, da li može danas da priredi svojevrsno iznenađenje i da dođe do trofeja trke grada Subotice, 2 kruga do kraja. Druga pozicija za Defija Pjeržija, debitovom pobjedom u Dolovu, imao još jedan trijumf. Posle toga Prugaš, treća pozicija za Jaga Damore, a i dalje čelo za Korva Babu, začelje skoro pa izjednačeni, na začelju iznutra Paris Lopel s polja Kasijus Komo, a ispred Kasijus Koma parkiran Isak Newton AT, a skoro pa izjednačeni i na čelu uše pola dužini konjskog dela prednosti za Korva Babu u odnosu na Defija Pjeržija. Na trećoj poziciji Jago Damore, odlično pozicioniran Breno Laumar, na četvrtoj poziciji sa Vladimirom Pribićem, tu je Tekila, iza Tekile nalazi se Isak Newton Kasijus, začelje za Paris Lopela. Ništa se ne menja i sva je prilika da se ništa značajnije neće menjati dok sledeći put ne odemo u taj kontrapravac, a onda će sve da se zahukta. Korvo Baba, Borice Radmanović, čelo, druga pozicija za Defija Pjeržija, na trećem mjestu iznutra Jago Damore, četvrta pozicija za Breno Laumara, peta pozicija za Tekilu, šesta za Isak Newtona, sedma pozicija za Kasijus Koma i začelje očekivano za Paris Lopela sa Perom Dulićem. Čelo i dalje Korvo Baba, druga pozicija Defi Pjerži, sada je već na trećoj Breno Laumar, četvrta pozicija za Tekilu, peta pozicija za Jago Damore, a polodužine konjskog dela prednosti Korva Babe u odnosu na Defija Pjeržija, smanjuje to Defi, treća pozicija za Breno Laumar, na četvrtoj poziciji je Tekila, da li će upravo ova četvorka rešavati pitanje pobednika u trci grada Subotice. Korvo Baba i dalje na čelu, druga pozicija Defi Pjerži, sada pojačava Breno Laumar. Breno Laumar kreće sa Vladom Pribićem, čelo za Korva Babu kao brzi voz, ide Breno Laumar, postavio rekord prošle sezone, minut 82, spada sa te prve pozicije, sad već je na četvrtoj Korvo Baba, druga pozicija za Defija Pjeržija, na trećem mjestu je Tekila kao prvi u završni pravac, ući će Breno Laumar sa Vladom Pribićem, da li nešto može više da učini Defi Pjerži sa Milošem Kovačevićem. Breno Laumar ili Defi, ništa od potere, veliki aplauz za 3 od 3 u posljednje 3 godine, Breno Laumar i Vladu Pribića, druga pozicija Defi Pjerži, treća je Tekila, na četvrtom mjestu Korvo Baba, onda Kasijus Komo, 18 sa 4, sada će se pobedničkom timu pridružiti i ponosni gospodin Branislav Pane Jokić, a sada će prvi čovjek Subotičkog sportskog saveza, gospodin Dejan Vuković, njima Somborcima darivati i ovaj trofej, jedne od subotičkih najprestižnijih
trka, tu je i triumfalni prekrivač namenjen Breno Laumaru, zaista jedno vrhunsko grlo. Grlo koje će do kraja ove sezone ima još 3 kasačka susreta do kraja voditi ljutu borbu sa Farmom Fem za odbranu trofeja šampiona Srbije koju je osvojio suvereno prošle godine.